Mathina ma ngombo iria kiganda kia iria gia Pasture kiri namo ma arimi a iria kuma wodi ya Kiganjo Gatundu ya muhuro nimo matigite matari na wiki o tiga kuoya mathigi na guthie gwitia indo ciao. Tito ni cithiete uguo cikoyo ni maroni na ni turacokia ciana citu cukuru. Riu thio tukite kugira haki yetu guku nigetha turihwo mbia citu tondu kwaria ni maritie muno na rugano ru ni runene. Riu turenda mbia citu tutirenda rugano. Ng'ombe citu akone indo ri akoi mbia icio mena cio ri itikuigana ri ndaigua ogo kaginya ng'ombe yaku igithie na indo iria cienda property iria thukumite thie tondu andu aya nima gutiageta mundu ina ngiri magana mana cia mundu. Maugite makoretwo na thina wa kurihwo iria riao ria mieri 3 undu uria uthiite na mbere na kumatungia moritu manene. Nie ng'ombe yakwa ni yatahirwo ni yatahirwo ng'ombe na Ngai akindeithia ngigia na kangi tondu ndingeikara itari. Riu tuikarite na mathina macio magutunywo mbeca gutunywo ni undu wa iria. MCA wa wadi ya Kiganjo Julius Kahura augite ati thutha wa kwandikanira ngirimiti na kiganda giki mweri wa kenda mwaka muhituku gitikoretwo gikihota kuriha arimi mbeca ciao uria maiguanire. Ni tondu andu aya kwaria makuma hindi yo mweri wa kenda twi Januari matire marihwo kuma hindi yo nona marihaga kurubu gandu 20 kana 30 gakuhinga andu maitho nigetha ati mahorere na andu aya kwaria uraigwa mundu ena thiri wa ciringi 200 ungiena thiri wa 150 ungimuriha 500 ukumuriha miaka igana nigetha urikie thiri wake. So ruo ria rwina andu aya ni ruo tutumite nie ngorodi ha muthenya wa muthi kina tutigire kihoto kia andu aya nikioneka. Murugamiriri wa kiganda giki Stanley Wiluda augite ati kiganda giki gikoretwo kiri rungu rwa urugamiriri mweru kwa ihinda na mathire ma arimi ni mekurihwo na matena. Kwa pande yetu kama usimamizi mpya wakulima ndio wale wa kwanza stakeholder wa kwanza kabisa wa kampuni, na nia yetu ni kuhakikisha kwamba deni ambalo limebaki 12,000 imelipwa kwa muda mfupi iwezekanavyo, na hii haitaenda dhidi ya mwaka moja. Augite ni majeti mutaratara wa kuriha mathire ma arimi na nginyagia riu ni marihite shilingi milioni 5 kuma shilingi milioni 17. Tumeweka mikakati mingi kuhakikisha kwamba kiwanda kinaendelea vizuri. Tulipata kama hali haikuwa nzuri sana, lakini wakati huu mikakati ile tumeweka tunaona inaanza kuzaa matunda. Arimi ariu maroria thirikari ikorwe kingirira ndugamano na gutigirira ati ni marihwo thire wao amu miturire yao ni rikitie kurugama. Ngiribotera Inooro TV kuma Rari kaunti-ini ya Kiambu, ni njitagwo Weru wa Mwangi.